Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi paset ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Inton sa anakon a makarikna iti saem. Ditoy drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. Nakaragregsa ka kunay, Roberto. Ay, ayatin ka. Yak may ladawan tiragsak ko. Apay naglola ka? Makalwa aki tiragsak ko. Gaputa. Dinarayan mo't lang ni mama ti kasarta. Gamitay malpas ti seremonya ti panagkasarta. Awan ni tinagtugawan na. Ang mga no dalang kinasarita na itirwar. Nisiya, agturong tayo. Kadwa naman ti Matias. Di maray na matlagay mi ti kasarta. Kalata nagnervyosa. Anya nga tati kaya tasawan da ito yung marigrik na. Dadya matkayam ni mamang mo. Ada ti likodan da siya kan Matias. Ni, kilata limiklik ni Matias. Naragsa ka pa naglantip dagiti puso yo, Annabel, Uncle Ruperto. Agyaman ako na siya. Ita, anya nga rin ti awag mo kina Annabel mo. Tagasawa kami. Niya po Diyos ko matimang bendisyon iti panagkasaryo. Sapay ko saan kantong nagbabawi iti nagbalin a desisyon mo, Annabel. Mama. Mama. Ipatag mo ko mati anak ko, Roberto. Ang mga numatultuloy iti plano mi iti gayem ko. Agtur kami ijay Europa. Ay ang kalawan ay, Annabel. Ikarik nagbalinak anasayat nga asawa ka nama. Dagitag balintongan nakta. Ay ayatin ka matunay, Roberto. Awan pulos pa nagbabawik, iti pan nakiasawakin ka. Matlaw ko asan ka anaragsak. Nadya kag bidot. Ni mamangmuti ka po na. Diyak ko makayata maimatangam ti kinaliday ko. Anya ka ti problema. Di maray mo ti kasarta. Ti maray. Ngam mariknak ang napilitan laeng. Nagbain laeng kadagiti gagayem na ang nagbalin aninong kaninang ta. Nagtulagan ta dayjay. Pagpampanunutan ni mamang mo, amang daray iti kasarta. Nagbaligi ta iti plano ta. Ngem santa maikat. Ngad dalat ta sana nasayat arik na nakadata. Ngem bareng agbali tumat lang ti panonot na. Wena, amon, malagip ko ni Matias. Anya ti nakalagipam keng kuwana. Nagpadispensary di. Ngem santa nakita iti resipyon. Imay ka no. Ngem liniklikan na laang ni mamang mo. Saan nga taan nasakit tinakam na? Yak lang mo. Ngam impakadan kanyak nga gribyo para iti board exam. Numay santon anan-anay ng engineer. Agabrod ka na. Dahita ti planok siya. Agluasa ko ni di Manila inton lawas na. Tapnurog yakon tagribyo. At dadaya ti gayom ko nga inhinyero. Nagtrab-trabaho iti dibay. Nasayat launay day ta anapanunot mo, Matias. Ngam, apay nga inom kay ti anak? Gagangay dayta iti lalaki. Dildilawon da ka nga ro dagiti dadakal ko. No apay adito'y balay ti paginumam.
O sige, bayam. Jack to no may dito'y balay. Saan ka kumaama kagura Pagimbagam matlang. Nadlaw ko ngamin. Asinubliam, ti panagbisyom. Agriringan ti cellphone ni Annabel. Day tala, no saan na akayat asong batan. Aglalon ipawil day di Roberto. Nagkasat alakay. Hello? Annabel, agyaman na. Kasinong batam ti awag ko. Saan mat lang nga agungat ni engineer? Aday ti abay ko. Impalubos na matakasarita ka. Kat maragsakan, tanakalagip ka. Oh. Naragsak lakit diti panagdinayo. Matyas, agabrod ka kanumat. Ha? Plano pa ilang data. Liniklikan na asong batang timbagag. Nagbidot kayo. No pagarupon nyo ang naragsak ti pag nagdinayo. Riribok at tibyak yo. Agibalsak. Girl, I need you. I need your love. Annabel. Hindi mapaspasamak ka. Oh. Nadlaw ka abing maringkos ka. Aglinglingit ka. Naglamis ti kwarto na. Mawawa ko na, Roberto. Sige. Naimbagta na panunod ko. Nga darip ti unat kwarto na. Biglang. Oh, de. Oh. Tsaka mo no nagtagtagay ni Pag. Hanggang panagrit na kita siririingak. Wan, ada nakita kasi markiti kwartota. Lalaki. Kasla di nakapapati dito ng imbagam. Malaksid diti katulong. Awan sa bali kadwata diti palay. Ang mga nagtagtagay na. Roberto, sumsumkarak. Sige, Mika. Parakupan ka. Saan ka nagdanag? Natalgad ti balay ta. Awan makastra ka sa bali ataw. Awan to ti dakas ang mapasamak ka. Anya ti pangawagan ni Roberto kanya. Hello? Mama, agyaman nagtas yung bata niyo tawag ko. Nagtured ka na ngawag kanyak iti mama. Manula atawan ti bata. Apay ngay nawagan na. Kahit kayo lang kumustahin. Saan kayo nagpagada-gada kami kan Annabel? Tapnoan niya pailang. Saan na ko ngayong kabilangan nga ina ni Annabel? Maawatam? Kunaknawanan ti problema. Gapo, tadinarayak ti kasaryo. Panunutom metten anaawat ka na manugang. Napilitan na klaeng ang nagpakita. Tadyak kayat nga damasao dagiti gagayem ko. Sabay kumatamawatan yung tumot lang ti kinapod no. Baring agbali tumot lang tiriknayo yung tunad na anak mi. Naagdaan kamot iti anak, saan ka di? O sige, mama. Kaya't mo alikli ka na mapagsaritaan day ta.
Noan niya ngamin tinangawagam kanyak. Naragsakak dito'y ayan ko. Madlaw ko naliday ti langayo, angkal. Adda ka didiyo nagkinawatan kini Annabel? Awan parikot may tigayim mo. Gabutay kari kiti bagikidi. San ko asaktan tirik nana? San kami anagapa? Naggasat lakit din ti gayem ko. Sapay la ko mamot no makasara kak itikas kada kayo. Awan ti perpekto a relasyon siya. Adamod la kadagiti agasawa, no kasanong ornusen da. Di ba nagdinada? Anya nga rod, ti pakalidayan nyo, angkal. Inawagag ni mama. Ngam imbis sa maragsakan nak. Danyay, kinagura nak. Talaga adinak pa'y maawat. Agan anos kayo lata, angkal. Nagpamarang lagayam, idinagkasar kami. Napatpatig keng kuanan tisawan dagiti kagayim na. Gamtirik na ni Annabel. Amog na apay ngayon madayo. Malagip ko gahim ni Matias. Nabayagan na saan kami ang nakita. Amangan no natuloy anapan ni Manila tapno agribyo. Kasta ka di. Sabay ko mata makapasa. Inton may san nga engineer. Mangbagon to itibukod na a construction company. Adda ka no gayem na nga inhinyero ijay Dubai. No makapasa iti board exam, tulungan ti gayem na ang makapagtrabaho ijay. Masyanak ka ni Ruperto siya. Kaya't na iya sa dagtirik na ka ni mama. Pabusuyan nyo pa lang amin ni Nana Duray nga ag-aliwak sa ijay Europe. Parang lumok ng tumutlang tirik nana. Awan gayam, malagip ko man kidi. Awan ka di pa'y? Anya? Awan ka di pa'y agpitpitik iti saklulom? Anya? Pidliya ka. Nasurok pa ila makabulan ngagdindin na kami ka ni Ruperto. Kalpasan siguro ti makatawan, friend. Amangan no inton ada apo ko ni Nana Duray, malipatan nantun tigura na kada kayo. Baring kastanto kumaangag paiso, friend. Wan gayam. Awan ka din madmadlaw yu, iji balayo? Ha? Awan mo ten, friend. Saan mo kuman nga ipalagip kanya? Taad-adang agsiddo karaklaan. Patak gayam ni Nana Dore ang nasakit tinakam na. Iso nga'y matayo. Ngam nasaksakit kanyak. Di amo ni siya kat addak iji Manila. Mabalin kumamat. Nga iso ti pagibalsak. Mangal-alaak lang itinapintas agundaway. Nasaam ti ipaay ko apamalas. Nagsingsing petak Annabel. Ingkarigatak tinagadal. Sa kalpasan na. Oh! Girl, I need you. I need your love. Ooh.
tudo ka. Amang nagsakit ka. Ay na, uray ado ti kwartam ako na mapagpaagas mo. Nasaysaya at nuliklikam ti agpatudo. Kilat nga rod ang nagtudo. Panawon na ngaminan. Kadagiti sumarsaro no abulan. Kumapsot ton ti kontrata. Wen ata panawin kat nga roden ti gawat. Panagbibisin na kunada. 5 basa kami di balayo. Rumbeng ko masukatanan. Padasim tuman nga awagan ni mamang mo. Oray siya kundi makamo iti amin na magastos. Ay na, urayin talaan nga na makasangpet. Amangan no sa bali man ti panangipapan na. Kat ni, ad-adda agumura kadata. Mano abulan na kadiya, brod? Diyak man mo? Awagam ko mangamin, tapno marik na apat-patgam. Unak no ni Annabel da ito'y umawawag. Saan naksan amalagip ti anak ko? Hello? Nana Doray, kumusta kayo? Sika. Oh, apa yan nakigtot kayo na kang nagititimag ko? Anya tinangawagam kanyak. Kasla mabutbutan kayo. Malagip yu kaditi kinasabrak ti trato yu kanyak. Amok no sa dino apasat ti Europa ti ayan nyo. Makigtot kayong tulangan no adak idisango yu. Anya tinangawagam kanyak, Matyas. Kaya't kailangan kumustaan. Inintip ng ti cellphone na. Kaslaki din pang-pangtaan nak. Anya mo na pan nakairanranana. Uray saan kumapay laeng ang nagawid ni mama. Inak kita ni mamay di balayo. Agmay-may sapay met nga rod. Walang nakapigpig sa titudo. Amang ano niya ti mapasamak ken kay ti dalan. Makamo ditan. Nubaybayan ta ni mamang mo. Ket adada ka sa mapasamak keng kuana. Ad-addan ton ti gura na kadata. Anya nga tano, mangibaon ka na angan iti sa bali. Umawag kan ka dagiti karpintero. Awanan signal ti internet. Saan ka madanagan? Manangasi ti apo. Agpakuyo kaklangan kinimang rustiko. Naimbaglakit din, ta nakapanaw kayon ije balay. Sakbayan na itayab dagiti galba ije balay. Yakla ko makayat ti pumanaw ije balay. Mama, napagkat. Inton malpas ti bagyo. Kasaritak to dagiti karpintero. Tarimaanan dati balayo. Adun tinas ka na masukatan. Dakkel tinagasto kiti panagturistak. Pagsasaritaan tayo to dati inton malpas ti bagyo. Mama, iti master's bedroom dito'y baba ti pagyanan nyo. Siguro kwarto mi daytang inkideng mi kini Ruperto na ijay laangan nga to ti pagkwartuan mi. Agdadagsen ka. Isupay ti pagabanlugam nga umuli iti agdan. Agsarsarita kayo pa'y. Kasi akon ti mangisarek ka dagiti awit yo, mama. Sublian min tulangan dagiti daddo maakawasyo inton malpas ti bagyo. Nairanapay adak mapaandar ti kotsek. Sa agtudo manin. Unak man na nakapanaw ti bagyo. Rabi imat lang arudan. Uray adda makalabas alugan kanyak. Sandak lakit dia sardingan. Magnaklangan. Ti jacket ko gayam a waterproof.
Masapol nga iti daytoy arabi. Ket maipatungpal konti amin. Naimbag ta nakariing ka pa, siya. Kasapulak ngamin ti kasarsarita. Nakaturog ngamin ni Roberto. Maturog ka matan, tarabiin. Makapadakas iti kasasaan mo ti agpuya, masikog ka. Ay, alimbasagin ak nga rod. Makitkitak iti disarming adiding ti balay. Nakapigpigsa ti tudo. Kaslag bagyo iti kinapigsa ti angin. Naimbag tabalayo, tanaiman. Ano tayo siya? Siya, mabitlaan nga. Sumsumgarak matan. Roberto, agring ka. Roberto! Sino ka? Kasano analuktam tri daw? Nanadore, da kayo. Anya ti kaadayo ditoy? Siyak ti rumbang agsaludsod kan ka. At sino ka? Kan anya ti panggap mo? Kunak no kwarto daytoy da Annabel ken Roberto. Sino ka, Adolfo? Matias? Wen, Albag ka? balsen kayo ken ni Annabel. Saan ka nagtignay ti dagas no di mo kaya't timatay? Babaan kay ti apatang? Roberto, jaglakit di mapakawan ti bagik no dadaka sa napasamat kan ni mama. Dada ti panggap ni Matias. Saan ka na nagsangit? Awanan pagpagganan tayo. Nalaka na ka-strek ni Matias, iti dayti abalay. Tamo na tinararamid na. Tiyak ka mo, nupanggap na tagibalas. Nasakit tinakam na. Ninamnaman na ngamin nga klunay, kalpasan na makapagturpusak. Gamsan na api nanunod. Ipan nakadadaal ti biyag na. Gapulang iti panggap ng nagibalas. Sinayang na ti panawin na ang nagkadal. Roberto, Mama? agyaman at launa. Natayak ko ba? Karbangak timang salaknib kada kayo, mama. Pakawanin na ko ma. Awada kon, ada kayo tinay karing agasawa. Mama, agyaman ako na eh. Awanan ti sabali akali kagumag. Naananayan ti kinaragsak mi kan ni Roberto. Nang runata. Adanton anak mi, mama. Kunak no agawid tan kalpasan ti panagpasyarta iti igit ti baybay, Jeramel. Nao makakadi na makakikita kanya, Rodessa? Sika talaga. Apay kumaama-uma kat kaano lang nga nagayan ayat ta. Kan ay ayatin ka. Among kadi amanipod inaklon ka. Kanayon aday tarupap ti agan ani na iti alinta tao. Agyamanak. Rodessa, ay ayatin ka unay. Nakaragragsakak tong kalagpasyarta. Sapay ko ma. Tasaan nga patinga da ito akin naragsak amarikrik nak. Agbinulig ta amang pasingkad. Ken mang patibkar iti tanikala ti patempatagta. Anyaman dagiti panubak adumtang iti panagbiagta. Iti dadya abanda ti papananta. Kumita ka iti mabalin mo agatangan. Siyak ti mang bayad. Oh, gatangan ti kayat mo agatangan, honey. Ha? Bayada. Kasla ti magtida ti tayo Ita ti ngagpaiso. Kasta unay pa nang naglili ti babae kan kuana. Oh. Rodessa, apa nagsarima din ka? May panggap iti imbagam iti apa nagpasyar ta igay Boracay. Kasalita to di anak ko. Ta isunto pa lang ti makambo di opisina. Di,
Apay na arami iti kastoy ka ni mami. Rodessa, ada ka ti problema? Kan, apay nga agluluwa ka. Pasensya kan. Nalaka lang amin ang mayagos tiriknag. Agliplipyas tiraksak ko. Kaputa dimtag kay tibiyak ko. Namumla ko matiga po na no apay makasangsang ni Tak. Mapainak iti kastoy na takwat ang aramin ni Daddy. Masyanak ka ni mami. Si Mangpet kagaya man Rodessa. Kumusta ti panagpasyariyo kini Jaramel? Saan mata na dimbanon? Adda nga nangawag kan kwa na itay mami. Importante ka na launa yag kita dahi ti may sa negosyante. Talaga ang nagagat unay ti kaayan-ayat mo. Oray rabiin. Saan ka nagbidot nga inaklon mo ni Jaramel? Naragsakak parakin ka. Agyaman ak mami. Sabay ko ma. Tawan to ti dumteng apan nobo kapang dadali ti kinaragsak mi. Adamat law ko kada kayo. Naliday kayo. Awan pa'y ni datim. Kanayon laangan ang negosyo ti pampanunutan na. Awan panawin na kadata. Mami, Wano, kadwa naman yung dagiti amigo na. Kat agiinong mino agmamayong da kabayatan ti panagsasarita da. inakpegsukat mami. Aywan, nang rabi kayon? Or-orayak ni dadim tapno agsango kami amang rabi. Ngam, awan pa'y mat. Amang ano rabi into una yun inton sumangpad. Saan kayo ngagpapabisin mami? Nang rabi kami mat nga rodin kini Jaramel, J. Mall. Siya kumati kasango yung amang rabi. Oh, si Kagayam Teresa. Kumusta dita Singapore? Wow! Napatigak mit gayam ken ka, Jaramil. Ngamin, kumustaan na? Ngam, apay aday mo sungsumbatan ti hawag ko kan kay tay. Mailiwa ko na yun ken ka. Adda na pataga na kakumikumat. Ken may isa, anya ko mati pakailiwam kanya. Awan matrelasyon ta. Pasakitan nakman la dagusen. O, apay ko makat pud no mati bagbagag. Anya ka diti masapol mo? Mangibaga ako maiti kwartam. Anya ti kunam? Kwarta? Kat no agtrab-trabaho ka dita Singapore? Naglaing nga ruda dumawat ti pamilya. Talo ngamin akaanak at ti pagad-adalag iti koleyo. Sa masakit ni tatang. Sige. Ikan ka. Ngam siguradwan. Pudno ti ibagbagam. Maasyanak launay ka ni mami. Noam mo na lang kumalipliputan ni Daddy. Diyak kaya't nga bagagan ko na tinakitak. Tamo ka masaktan. Ninto Daddy ti kasarita ki di opisina. Tapno saan na mangag ni mami. Masapol ang malapdak ni Daddy iti dakas nga aramidan na. Siya ka anak na ti ad-adda masaksaktan. Iti pa nang lipot na ka ni mami. Oh, kasing karakin ka idirapi. Kabayatan ti kaadata iti hotel, hani. Agpasyar ta ijay mall. Oh. Wan, rinugyak pa yun tinagimpake. Ni Veronica. Oh, sige, ani. Bye. Madamagayam ti panagimpake.
Siya kung ti makaamo iti dayta. Papanam ka di? Adatin dara ka seminary jay Iloilo. Makalawas ko ijay. Napaot ti kaawan mo. Kasano nga rudan ti kumpanya. Saritak to ni Rodessa indun madamdama. Kabalan na tarawid-widan ti kumpanya. Kunak no iso day jay inawagam. Ay, kwa. Ti may sa akong padrik tay jay. Nangagsamot ni Veronica tinagsaritaan may kiniminchi. Girl, I need you. I need your love. Rodessa, sika pa ang ti makaammo dito yung opisina. Kabayatan ti kawan ko, ha? Uray ta kabalam at tarawid-widan ti kumpanya. At nga minatindara ka seminary di Iloilo. Dad, amok asaan nga jay ilo-ilo ti papanan nyo. Nakita kayo nga dakadwayo a babae iti mall iti rabi. Anya? Dad, napayag ka din nalipliputan nyo ni mami. Apaya na aramid siya ti kastoy. Kunak na konti problema iti panagdanayo kini mami. Anak kalaeng. Awan karbengam amakibiyang iti kayat ko nga aramidan. Masya nakunay kini mami. Siyak dadada masakitan. Nalipatan nyo ka din, a babae ak nga anak yo. Anyat marik na yun, no, pasamak kanyak tar aramidan nyo iti daya a babae. Anak kang kadayta, Rodessa. Oh. Masirib ka. Kanjak ipalubos nga agtungpal ka iti asinula ditan a lalaki. Dad, pangasiyo, isarting yun. Sakbay ang maduktalan ni mami. Agulimag ka. No di mo kaya't ti masaktan, Rodessa. Anya? Maituredak asaktan ka pa ni babae. Managtagpalak. Ngam no sanak asardengan. Kan saan mo amalapdan ti kayat kong aramidan. Uray no maamuan ni mamim tipudno apapanak. Isumatlag kayam anak kaad-adayo ti rikna ni Charamil kanya. Nobya na lakit ti dahito kinakuyog na nagpasyar iti igid ti baybay kan iti mall. Kan nagatupay ti ladtawan ta. Amok dito ya babae. Kinaadalak iti kuleyo. Baknang da. Awagak man ni Charamel. Amo konti aramidek na saan nakapagustuhan iti kid-kid daweg. Natay. Agriringan ti cellphone na. Hello, Clarissa. Anya ka di man ang tibagam kanyak. Bagumi ko magditi opisina. Amok asaan nakakaili wa kasarita. Gapo taaddan nobyam. Anya? Kasano anam mo, dayta? Nalaing kamot nagpilian niya. Napimpintasa ngam ni Rodessa. Baknang dalang amin. Iso nga, inusar mo mati utak mo. Di mo amo tibagbagam. At dabukod ko ang negosyo. Inkarik aparang ayag iti day di papa, sakpay apumusay. Oh? Anya nga tanong kalpasan da ito yung panagsarita ta, katawagak ni Rodessa. Makigtot lakit di, numaamuan na saan lang iso tinobyam. Sumardeng ka. Saan mo ko mga iramraman tinopyak? Ken maysa, saan taan na addaan iti relasyon? Oh, dayawag ti kinaman nagtepel mo, Charamil. Day talaunay, ipangayatakken ka.
Saan ka riribukan? No? Itid mo, tikid-kid dawag. Amom, jak maawatan. Noan niya ti aramidam data Singapore. Sige nga, Rodan. Bye, Charamil. Kitag man. No ka ba alam, timang paay ka niya. Ngam, no ited mo tikid-kid dawag, Charamil. Mausar kon to dayta. Urayam, ang makaawidak dita Pilipinas. Nagsarita kayo kadin kini Dadim, Rodessa. Ada ka no atendaran na seminary di Iloilo. Wan, kinasaritan akon. Amok akabaalam at arawidwidan ti kumpanya tayo. Masirib ka, anak ko. Mabalin ka akad kadwaan. Naawan matlat aramidag tito'y balay. Nadlaw ko nga ruda saan kayo managpasyar. Saan kayo akas ka nagitidad to mga asawa ti negosyante. Kwartami nga agasawa ti puunan mi iti kumpanya. Napatag kanyak ti tunggal piso. Ngam ni Dadim, nagadungamin abisyo na. Oh, Rodessa. Nakaulimak ka. Abda ka di problema? Diyak ka mo, no kasano nga ibagakan ka. Nakadagdag sin ti barukong ko. Kasapulak ti pangibaga kiti marikrik na ngam. Amang nagbali ti panakitam kanyak. Amo ka di day tadag iti tadakkel mo. Masasyanak ka ni mami. Nga mabutanak. Makonkol si Jackmot nga rod. Anya ka talaga day ta. Ibagam, nakasagana ka dumag. Ni dati. Adda pagmamauyungan na sa bali a babae. Anya? Saan nga amo day ta ni mami? Mabain na ka mangibaga kan kwa na iti dayta. Kanjak kaya ta masakitan. Isang mariribu ka na. Painayadam laang ti panagmaneho miti kotse, Berto. Agriringin ti cellphone ni Garto. Barang kaya't nasumbatan. Oh, Veronica. At ka di nalipatan may bagaganyak. Sa dino te ayan yon? Dandani kami makadano ni airport. Dahita kanilaan ti dumagong kanya. Agan annad ka kuma. Bilinam ti driver mo tagtanang iti panagmaneho na. Kaninton makadanon kayon ijay. Agannad ka, taamangan no, malmas ka iti nalaos aragsak mo. Ha? Day talaan ti ibagagken kagarto. Bye. Kunam nga ta, adi ka matuptalan. Nabayagan nga amok dagiti araramid. Ikarkarigatak ti saan nagsangit. Katsapay ko ma, tamaamiris mo dagiti bidot mo. Kat agbabawi ka para kinerutesa nga anak ta. Girl, I need you. I need your love.
Apay akit kitaan na, Rodessa. Aldaw ka ayaman. Idipag pa iti computer, tay naggumatang iti meriendata. Amo ka mabisingkan. Binaon ko di sekretarya ni Daddy, Mami. Saan nyo anadlaw, tanapasnak kayo iti computer. Sakbay ang nagasawa kami kini Dadim. Nagtrabaho akas financial analyst iti dakkal a kumpanya iti Manila. Di napan kayo kinimina iti bangko. Pinaayabak ti kahera. Mami, Dakkal ti ganansya ti kumpanya. Kurang ti kwarta. Dandani may sa milyon ti mapupuka. dahil iti kinabutan ko mapasamak, Mami. Dahil iti sana na panunot ni Daddy, iti napayag akaawan na dito opisina. Saanan ang masapol nga ilawulawag mo kanyak data. Kasaritak to ni Dadim, tapno isardeng nandag iti bisyo na, sakbay amalugi ti kumpanya. Nakurang amay sa milyon. Nakalabanak tayo siya, Mami. Saan nga tamalugi ti kumpanya? Sabagay, diyak masigurado. Dahil tati kayat ko amang ngagkan ka, anak. Si Kanto timang tawid iti kumpanya. Amo ka napatag kada kayo dayto eh. Ngamno kas pangarigan malugi. Negosyan ti matgayam ni Jaramel no isip ti pakiasawaam. Saan pa'y gayam nga amo ni Daddy mga agnobyo kayo? $50,000 tikinid daw kanyak ni Clarissa. Ngam 20,000 lang ti impatulod ko kenkwana. Pinatgakon tapno mamingkan. Diyak maawatan day di babae. Mangmangga di Singapore. Kasano nga talangan no iso ti kaayan ayat ko. Katagasawa kami. Amangan no kanayon nga agap-apa kami. Gapo iti kwarta. Likak nga awagan ni Daddy di opisina na. Tama nga makadlaw ni Mami. Nasapa si Merkiti kwarto da kini Daddy. Siguro, narinig kanan ti turong na. Agri-ring ti cellphone ni Daddy. Rodessa, anya tinangawagam kanyak iti kastoy nga oras. Nagsarita tan asikapay lang ti makamo iti kumpanya. Masinga kayo kadi iti kadwayo, babae, Daddy? Agulimag ka. Saan kayo nagulpod? Kan masapol amaamuan nyo dayto eh. Kadwak ni Mami anang opisina, kat naduktalan na anak kurang amay sa milyon na pisos ti mapukpukaw. Apay ngamin ngayong palubos mo. Dad, agbaliw kayon. Siyak man ti makisarita ka ni Daddy. Mami, Iawat mo kanyak ti cellphone mo, Rodessa. Kasaritak ni Daddy. Sinagsagaak ti isasangpet mo, Gardo. Kaputanas ken ngagsarita ta. Oh, anya ti bagam. Kunam nga ta, ajak ammo ti pudno anapanam. Nagpapas ka kadi iti sidong dayjay a babae, ha? Anya? Numalagip mo pa iti inawagan kang agturong iti airport. Amok a nagkalugan kayo iti babae a kinaduam a nagpasyar ijay Boracay. Saan ka pa'y kayam a nagpaliw? Oh, tangay na duktala mo. Daytoy ti ibagakken ka, Veronica. Nga anya? Saan ka amabain? Ani Rodessa nga anak ta, tinakaduktal a mismo ti aramid mo?
Anya. Inlimod na kanyak. Gaputasan na akayat ama sakitanak. Ni Rodesa ti ad-adaan na sakitan gardo. Isardeng mo kuman ti panagbababaim. Balasangan ti anak ta, kat adadayaw na amasapul asalimot-mutan na. Rodessa, sumarating kan kag sang sangit. Madadal ti pintas mo. Inlimod ko kini mami. Tinadoktalak nga ramit ni daddy. Namamuna matgayam. Amo kasi kati ad-ada na sakitan. Sabi ko na tagbalbalo itong lang ni daddy. Ni daddy, isugam ti dimtang nga nakakotse. Anya, ti kayat asawan da ito. Apay akadwam da ita lalaki. Ha, Rodessa? Kaya nayat ko ni Jaramel, daddy. Anya ti kunam. Hoy, balaagan ka si kaalalaki. Adaywam ti anak ko. No di mo kayat nga dadakas ang mapasamakin ka. Saan ka akayat? Para iti anak ko. Rodessa, sumarating kan kag sang sangit. Madadal ta pintas mo. Inlimod ko kani mami tinadoktalak nga ramit ni daddy. Namamuna matgayam. Amo kasi kati ad-ada na sakitan. Kasapay ko ma. Tagbalbalo ito lang ni daddy. Ni daddy ti dimtang nga nakakotse. Anya ti kayat asawan da ito. Apay akadwam da ita lalaki. Daddy, kayan ayat ko ni Jaramel. Anya ti kunam. Hoy, balaagan ka si kalalaki. Adaywam ti anak ko. No di mo kayat nga adadakas ang mapasamakan ka. Saan ka akayat para iti anak ko? Mr. Franco? Tandaan ti kunak. Maawatam. Pangasiyo, daddy. Saan kayong agiskandal? Sumurot ka kanya, Rodessa. Kadya ko kayat ang makisinarak ka iti dayto ang lalaki. Di na ko yung edad. Rodessa. Sumurot na kasi natalugod ka na kayo. Rodessa! Laglagi from Jaramel. Ayayatan ka. Nagkinarita nga wanto ti makarakrak iti ayan na yata. Maikan kunak. No anya ti imbagak. Iso, ti matungpal. Anya tinakitam iti dayjay a lalaki, ha? Laglagi pang tikunak. Yak ipalubos nga agkita kayo pay. Latingitek, daddy. Ay ayatek ni Jaramel. Nagkinari kami nga ure anyat papaspasamak. Agtali na at tikinatib karti ayan ayat. Maag ka! Oh, masirib ka, Rodessa. Sakas jay lang a klase ti lalaki ti pagtungpalam. Ha? Inaklon ko ni Jaramel. Isote mo kamay kari nga ayatan. Nasingpat kan adabukod na negosyo. Amo ka narang ayto ka naragsakto ti panagdan nami. Kat? Adda tulagan yon nga agkasar, ha? Bayan na kami kuman. Baybayan ni mami ti panagbababayo. Ngam jak ipalubo sa pakibiyangan nyo ti pakaragsakak. Anya ti kunam? Paandak pa yan. Anya ti mapaspasamat kan kagato. Apay atin ungpan ti anak ta. Saan ka makibiyang, Veronica? Da kami lang iti anak ta ti agsarita. Amom ka di, nga agnobyo da kini Jaramel. Juan! Amok! Anya kumatidakas na iti dayta. Addan iti umno nga edad ni Rodessa.
Manakman kan mapagtalkan ni Jaramel. Saan mo nga sakit day di lalaki? Gaputa man nga lilaw day di Romano nga amana. Lino ko nak. Intaray na ti kwartak. Anya ka tati kagura kanyak ni Tata Gardo. Nasing petak. Awan bisyok. Kasla da basol ko kankwana. Ngem awan amok abasol ko iti pada katao. Ni Clarissa. Anya nga tamanan ti ibagana kanyak. Hello, Clarissa. Naitad kong tikid daw mo. Mailiwag nga rin ka, Jaramil. Numabalin lang ko mga inaldaw ngagsarsarita ka. Awan rumbang akaili mo kanya, Clarissa. Pangaasim, sardingandag, saan ka amasango akasarita ita? Oh. Awan kan sakit di itimod ita. Nagdakla ko maditagat. Amumon. Nalailo tapno ibagakin ka. Sige, bye. Talaga aday jay a Clarissa. Ngin kasanon. No agpaiso asaan kami nga agkita ken Rodessa. Veronica, imposible adi mo amo aday di Romano ti ama ni Jaramel. Amok, nga maapay nga iramraman mo ni Jaramel kente anak ta. Awan basol da. Pinarparbo ti imbagam kini Rodessa ama nga lilaw ni Romano. Apay nga sakit mo day jay alalaki, ha? Pat gam kadi pay laan? Apay adi mo pay lamalipatan ti guram iti nasingad agayem mo. Anya pay lang ti sapulam, Gardo. Nagbaligi ka anangagaw kanyak uray nobyok idin ni Romano. Kat? Nasakit tinakam mo, ha? Nasursuro ka nga inayat. Ni Rodessa ti bunga ti ayan-ayat ta. Pabusuyan ka ngagpapas iti na duma-duma a babae. Ngam di mo kiltayan ti pagragsakan ti anak ta. Gawasyak ti makalaban mo. Girl, I need you. I need your love. Apay asan ka nakapulas, Rodessa? Saan ka kadi nga umay mga opisina? Wano? Or orayam ni Jaramel amang sukon kan ka? Umuna kay Latan. Ada pa'y papanak. Saan kadi nga imbagakan ka? Asaan kan a makipagkita? Iti dayjay alalaki? Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Mami. Amok, no apay akagurgura yun ni Jaramel. Saan kayo kadipay anapnak? Ada kayo tinakaasawa ka ni Mami? Saan kayo kadi naragsak asyak ni nagbalin nga anak yun? Noan niya ti pagayatak. Iso ti matumpal. Maawatam. Agpagpakasyak kada kayo. Saan da kami kumangiramraman ka ni Jaramel? Saan kayo kumaibalot iti napalabas? Saan nyo kumabukbukol dan tiagragsak? Rodessa, panawa mo ni Dadim. Siyak ti makaamukan kwa na. Saan ka makibiyang, Veronica? Ulitat manen ti imbagakan ka iti Rabi Icardo. No saan ka mapasardeng ti panagpapas mo iti na duma-duma a babae? Sige, agpapas ka. Ngam no ipaidam mo ti pagragsakan ti bukod tanganak. Agkalaban ta. Ada akon iti naan anay anak, Dad.
Madesisyonak no niya tinamnamaak a pakaragsakak. Dito iti mayanta. Tama mo ti mangimaton iti dito apaggatangan ti lugan, Rodessa. Dito alugan ti maibagay kan ka. Nagnina. Agasam, dan na ni 2 milyon ti balor na. Hangam sa nabale. Tinapatag, madaanak iti bukod alugan. E di pa lang nga ibagbagak kan ka. Kabaalam mo tan ti agmaneho ka. Naimbaglagit din ta sinursuruan na kag maneho. Inkadan ko, apanawanan tapno madaanak iti bukod alugan. Kas panang supyat ko iti pagayatan ni daddy. Agyaman naglaunay. Duwata ang mangilaban iti ayan na yatta. Wen, ito maminsan nagkita ta. Ibagaktukan ka, no apay akagura na ka ni daddy. Ngam, sakbay day ta? Asikasun tapay, ti pananggatang ko iti dito alugan. Naibaglaengan, tado pa'y tinabating istak dito alugan. Kunan ni Alan, mabalin mon ayawid. Paglugan ako naman ko opisina. Mas daw tulakit din ni daddy. Numakita ng addan bukod kalugan. Adala ang nas ka na pirmaam. Doa kami to nagsarita kini Alan. Agyaman ako na Charamel, ha? Ado, tinaskan nga asikaso ka di opisina. Oh, kaano lang nga inikan ka iti 20 mil? Sana problema ti kwarta kanyag. Oh, sige. Rumwara kon dito yung opisina. Amumon no sa dino ti pagkitaan ta. Wen, inaklang iti bangko. Awagan kanto, tapno di ka matiktikan nga aguray. Sige. Sikati makam mo. Bye. Inayaban ka niti opisina, tadanas ka na pagsaritaan ta, Jerome. Mimi, sikapay lang ti makam mo dito yung opisina, ha? Saan na ka nagbayagiti na panakdad? Kasangsangpat ko lang, rumor kayo. Sige. Tinak sinumpata ni daddy. Kaslang dardaras. Makisinarak iti babae na. Kwarta manan. Jerome, agtuko ka? Madamdaman nga agsarita ta, Mimi. Ay, tinasayat. Mapan ka man langan ni HR department. Amundan tulatan no niya tika sa pula mi jay. Maililiwa ka talaga ken Jeramil. Sana bale. Dandani ako nakawid. Amangan no, mabalin asabten nakto iti airport. Kaano ka kadya sumangpet? Ito no maya bulan. Depende, no? Anya apensyon to no maya bulan. Ado ti naka-schedule a biyahe. Ije Davao, Cebu. Mapanagtupad ja Korea. Wow! Numabalin la kuma, sukunan nak diti Singapore. Siyempre, ti may salaing biya, ti kakuyog mo. May salang tinopya, Clarissa. Ni Rodessa. Okay. Amangan no, agunget ka pa madadaal ti kinagwapom, Charamil. Oray adan nobyam. Kabailan ka aparagsakan, adi maipaay ni Rodessa. Nembaglangan na nakapagpreno ako. Itatagardo. Sir,
Di mo la tartarimaan iti panagmanehom. Kaya't mo amataya kon. Tapno, nawaya kayon ken ni Rodessa, kasta. Sir, Kakurkurak ti amam, Jaramil. nasaya at atao ti amak, sir. Agyaman ka. Taamok nga ibain ti bagi. Ngam daytoy ti ibagakkan ka. Aramidak ti amin tapno mapagsina kayo. Agin inayat kami launay kini Rodessa, sir. Kat nakasaga na kami amang hilaban iti inayat mi. Girl, I need you. I need your love. Manipod pimano ni Daddy. San pa nagsubli? At tapos ka nagkita naman iti pagmamauyungan ng babae. Talaga ajak mapasardeng ni datim. Amok a kwarta laeng ti masapul tayo ababae kan kuana. Ti pagtanagak, numalugi ti kumpanya. Iso ano mayat kayo? Pangbangon tayo ti bukod tayo negosyo. Anya, Para iti pagimbaganta na ito mami. at nadagiti sa nikwak amabalin ko nga ilako. Tapno adda pagpuunam iti pampanunutem a negosyo. Sana kaya't nasawa na kompetensya ni Daddy. Sa bali ang negosyo. Saan ko ang problema ti pad nakataruyod na? Taamok, ada makatulong kanyak. Ti kaadala kiti kolehiyo idi. Ni Rema. Saan ka di ang nagtrabaho ijay Belgium idi? Wen, nakaordnongan kat kayat na ti ang negosyo. Kasla, pagsugpunan min, no bilang. Na, nalimod lang mami. Mangupisinak matlang dito eh. Sikat ti makaam mo, no day tati mapanunot mo anasayaat. Kano kas pangarigan laang. Siya akon ti mangtulong kinidadim amang bantay diti opisina. Uray ita. Mabalin niyo mo ti tumulong no kayat yo. Gaputa ti kabuten ko. Amangan no mabaybayan ni Daddy ti negosyo. Napintas nita plano yung kinirema, Rodessa. Ngayon masapol ka di pela nga mangmangon ka iti bukod mo negosyo. At na negosyo, kat into nagasawatan, kaya't ko asyak matlang tiyag trabaho. Ni mami ti pampanunotek. Diyak kayat nagbanag to ang nakakaasi. Nasayaat ka nga, anak. At agay mi bagak. Nagkita kami kini Dadim, ket pinabasol na kapanggap ko adumparan ti kotsena. Anya? Tapno ka no awanan di makalapad iti relasyon ta. Ay talaga sa bali ti panagpampanunot na. Day tapay ti may sa pagsubsubangan ta kini mami. Day maglangan ta pabor ni mami iti relasyon ta. Day ti kayat ko ibagagan ka. Day di pa pang mugayam, tiim mo na anobyo ni mami. Inagaw ka no ni Daddy ni mami. Ah, kastagayam. Awan na ibagbaga day di papaakas ta tinapasama ka. Aging kayta, kagurguran na pailaang ni papang mo. Di ba saan arumbeng iramraman na ka? Itay pa'y anak kasangpatak dito ibalay, ngam awan ka pa'y. Apay asaan kan ang nagsubli ije opisina. Anya nga ti problema, Veronica? Masirib ti anak mo. Saan ka di? Saan ako nakasapulan, pay? Kat, napatpatag dayjay ababae ngam ti kumpanya. Agyaman ka. Dasang-sangputan ka, pay. Makaamo ka, no anya ti pangadeng mo, Gardo.
makaamuka no kaano akayat mo ti agawid. Ket sapay kuma, tadi mo to pagbabawyan dagitoy nga aramida. Isumit lagayam anapan nakil ka. Nagtinulungan da ni Mami Rodessa. At dagayam ang bukod mo, alugan. Dad, kaya't ko ti madaanan iti buko da biyag. Daytay, awanan ti obligasyon nyo kanyak. Tatalagamot nga awan ko man. Gapo iti dayjay alalaki? Kabailan na kon iti kunam? Uray kasjay ti aramidin nyo. At dapay lang nabatbati abasit apan nagrespeto kada kayo kas ama. Sana balin, asaan kayo ama asyan kada kami kini Mami. Ngam, kaasyan niyo kumamat tabagiyo. Dayjay alalaki ti pagsarsaritaan ta. Saan asyak? Lading itik, Dad. Diyak ipalubos ada kayo timang lapad iti pakaragsakak. Nag-message request itay. Sa itaw mo awagan. Yung tatiba ka na kanyak. Hello? Hello, Rodessa. Kumusta kan? Nakapimpintas ka maten. Ha? Sino ka kadi? Oh, sana gaya mo na malagip. Nagkadalan tayo ti kuleyo. Ngam, saan ta nga may na nasingit? Shock ni Clarissa. Clarissa? Oh, I'm sorry. Saan ka malagip? Malagip na to, inton agkikita tayo to. Dandana akong sumangpet. Kat, agsasarita tayo to, itinobyong, okay? Mom, no asino tinobyok? Asino ka talaga? Girl, I need you. I need your love.